wena Jesu uma siyadala hayi imizwa yami ukuthi iyakhuluma kodwa mase kunyakaza nje noJesu madoda bazalwane akazange asukumunile ngakahle funda kushumane ngawe okomdabo sabona wathi kuye ngabanana uyabona sengiphuthume ekhishini ndodana ngabafika ukuthi yasendiwa yini ngibathe ngiyabuka endlini yalapho emshadweni angibona sendwa besangene akusangeni lutho ngiyabezwa sebeqala ukuhleba sengiyabezwa sebeqala ukukhuluma ngabanye abantu uphuthume ndodana uye ngasekhishini ufike wenzeni ekhishini khona into ozuzenza hallelujah ngiyakwazi ngoba uzelapha engekho kuthintayo vele ngeke uthinteke ngoba wena ufuna ukuthinta hayi mina ngiyakwazi awungiphuthumele ekhishini kodwa hambe ekhishini kodwa kodwa akayekwenzani uJesu wathi kuye mama ungene ngani uyabona nje usungithinta usungene ngani ke manje wakwazi ukungithinta kanti bengiyikhohlile vele ngifuna ukuthintwa mina uma ngithinta ngizofika kodwa ke ngifuna ukuphoxa kancane ngibani okufaka emoyeni ngoba ngizange ngifake emoyeni Jesus yimi ngijwayele ukungena emoyeni usufike kanjani emoyeni ngakafundisa umoya ngoba mazulu hayi badoda ngifuna ukuthi mina nomama mesefikile uyakwazi ukufunda ingqondo yakho kakhulu avele lo mama wafunda ingqondo kaJesu yingakho uJesu esemphendula athi ungene ngani ngoqala bengazindele wena ngilindele abantu basishaya kodwa sekuqhamuka wena kazi wena usungene ngani